Dobrodošli u naš prvi podcast. Sa mnom je danas direktorica Opereta nekretnine, Jelena Kravoščanec-Todorović. Bog. Tebe baš nema puno u medijima, kako to? Više je nekak Boro uvijek u prvom planu. Pa da, zapravo ja sam u tišini uvijek otraga. Samo zato. Samo zato. Sad ćemo to malo promijeniti. Ovako, za početak, otkud želja za nekretninama, za prodajom i zašto baš nekretnine? Da. Pa zapravo to nije bilo u obliku želje, to je nekako život posložio svoju priču. Sasvim slučajno zapravo sam krenula u svijet nekretnina i to Boro je trebao jedan dan pomoć. Nazvao me, dođi, treba nešto prezentirati, kako misliš prezentirati, ne znam ja to. Ma joj, znaš, možeš ti to. Aha, onda je on prvo počeo s agencijom i onda si ti nekako došla u priču. Vrlo brzo. A kako ste se upoznali uopće ti i Boro? Pa znamo se već dugo, znamo se 20 godina sad već, možda i zapravo nešto i više od toga. Poznali smo se u MV-u, mrežnom marketingu i zapravo kroz niz suradnji koje su se pojavile kasnije nekako smo ostali u poslu i danas. Kakvi su bili onda početci karijere? Kad ste tek počinjali, to je bilo 2003. Da, znači Opereta je osnovana 2003. godine. Ja mislim da sam se, zapravo ne znam točno dan kad je to bilo, kad sam se priključila, to nekad me neko pita kad. Pa mislim da je to bilo oko 2004. sam našla neke papire gdje sam radila neke bilješke kako bi to trebalo izgledati sa tim datumima. Koje je bilo pitanje? Kakvi su bili početci? Znam da ti imaš dosta zanimljivu priču ovoga. Ja mislim da si bila i trudna u to vrijeme. Svašta je bilo zapravo. To je bilo nešto kasnije, 3 godine kasnije. Pa početci su bili zapravo, ja sam bila na faksu. Tad sam, mislim, bila 2. ili 3. godina faksa i već sam, osim MV-a s kojim sam se bavila dosta aktivno, u to vrijeme sam davala instrukcije jer sam inače profesor hrvatskog i sociologije, pa sam radila s klincima instrukcije iz hrvatskog. Pa smo onda, jedan kolega i ja, uzeli neke franšizu za neke naočale, pa smo tak, svašta sam ja u to vrijeme radila, pa neke studentske poslove, pa nešto smo surađivali sa VIP-om i tak zapravo tražila sam se. I u samim početcima nisam točno znala kamo ću ići, gdje ću završiti, ali sve je zapravo to bilo vezano uz prodaju. Ili sam prodavala svoje znanje ili proizvod neki. Dobro, i kako onda si se srela sa Borom i onda, znači, on je krenuo sa agencijom, njegovu priču više manje znamo. Kako si ti onda, znači, pozvao te da... Pa zapravo smo dijelili ured. Zašto baš tebe? Zašto baš tebe pozvao? Pa evo, posložilo se. To ćeš morat njega pitati. Ali zapravo mi smo od ekipe koja je tada radila u MV-u, nekako smo se zbližili i počeli smo poslovno surađivati u nekim drugim projektima. I uzeli smo jedan ured u kojem smo mi vodili kao prodaju naočala, on je radio s nekretninama i još neke stvari koje je radio usporedno sa nekretninama. I onda je bilo kao da javi se na telefon, ured, tak je bilo, odi pokazati nekretninu i jednostavno se počelo dešavati. Bilo je jedna, druga, pa je trebalo uskočiti i nekako, šta ja znam, on je naočale, mi smo nekretnine i nekako smo sve to počeli skupa zapravo raditi. Nisam znala ni kako, ni od kuda, ali evo. To sam baš te pitao, što je bilo teško u početku, recimo? Koji je neki najteži trenutak, onak, je li to dok se uhodaš, je li to izgleda onak jako puno posla odjednom kojeg ne znaš? Kako to izgleda u početku? Ja sam tada imala 22 ili 23 godine. I još to nije bilo toliko razvijeno? Znači, nekretnine su tad postojale, agencije, bilo je nekih agencija, ali niti je bilo, nije to definitivno bilo na nivou u kojem je danas. Mislim, početci su bili zapravo vrlo simpatični, ja bih to rekla. Nisam znala šta znači prodati nekretninu, šta znači kupiti nekretninu. Nisam nikada imala iskustva nikakvih, niti u obitelji vezano uz to u tom trenutku, tako da sve što sam znala, sve što sam radila sam zapravo učila. U to vrijeme nisu bili mediji na taj način, znači internet nije bio na tom nivou u kojem je danas, dostupnost informacija nije bila tako kakva je sada i zapravo sve što znam sam iskusila zapravo. Preko pokušaj pogreška zapravo. Šta je bilo teško? Pa bila sam klinka, prvo uopće posložiti si u glavi da me sad neko percipira u tom ozbiljnom procesu kupoprodaje kao sad bi ja nekom nešto trebala reći, to ti je super. Međutim, s obzirom da sam se bavila u tom
trenutku već prodajom nekoliko godina, znala sam neke osnovne prodajne vještine i onda sam ih počela koristiti. I zapravo se tako priča počela slagati. Sve je bilo teško i ništa nije bilo teško. Zato što, kad mi neko danas kaže, ne znam, teško mi je nazvat, ja sam bacala letke po sandučićima jer nije bilo drugog načina da dođem do nekretnine. Nisam imala preporuke, nisam imala poznanstva, znači imala sam samo nekakav proaktivni rad kojim ću doći do klijenata. Zvali smo normalno klijente po oglasnicima, pokušavala dogovoriti sastanak, ulazila ljudima u intimu, u priče i stvarala neke odnose. Misliš da je ljudima onda lakše onda bilo s nekretninama ili danas? Nekakva poveznica. Danas u opereti ili danas na tržištu? Recimo da si ti danas da ne znaš ništa o nekretninama i da si sad odlučiš baviti nekretninama. Jel bi ti danas bilo lakše ili onda kad još to nije bilo razvijeno? Pa onda je možda bilo lakše zato što nisam imala nikakvo iskustvo niti opterećenje, pa je bilo što bude biće. Danas da krećem nešto, znaš, to moraš analitički pristupiti, pa pogledati da li sa svih kuteva, s druge strane imaš puno jako informacija. Znači ti danas kroz blogove, kroz sadržaj na internetu koji postoji, zapravo možeš doći do puno informacija. S tim da posredovanje u prometu nekretnina je zapravo friška djelatnost. Nema tu, u trenutku kad smo mi počinjali, to je bilo svega par godina, mnoge stvari nisu bile niti posložene tržišno, znači nije postojao niti zakon, nego je tek došao. Tako da puno tu je bilo zapravo rudarenja, evo tako bih rekla. Kad si počinjala, jesi si postavila neki poslovni cilj? Ja želim ostvariti to i to i kad dođem do toga onda idemo dalje. Pa jesam, baš je to bilo super. Nisam niti znala da jesam, zapravo, i onda sam našla te papire iz 2005. gdje sam si postavila svoje neke prve ciljeve. I onda danas iz ove pozicije sam gledala i kažem, pa ja sam ih ostvarila. Baš je bio super osjećaj, jer da, naravno, moraš si postaviti neki cilj zato što kako ćeš drugačije raditi ili se zapravo motivira da nešto napraviš što ti je možda teško, nije uvijek baš bilo jednostavno, kiša je padala. Ja tad nisam imala auto. To mi je zanimljivo pitanje, bilo situacija, to je 3 godine nakon. Da. Trudna bez auta, moraš pokazati stan negdje u brdu. U brdu i šta, pješkiš? I pješke, šta? Nije bilo ništa teško. I to je bio stan na Višnjici, sjećam ga se. I baš mi je bio super stan i super simpatični prodavatelji i onak bilo je naravno, bilo je interesantna nekretnina, bilo je puno razgleda, mislim puno, nekoliko dovoljno. Znači taj brijeg, moj trbuh, ali nema veze. Evo ja smo to odradile. Koliko puta si htjela odustati? Jesi se nekad obeshrabrila da ti je bilo onak, nije ti, ne znam, prošla prodaja neka pa onak, totalno si van fokusa ili si htjela odustati totalno od nekretnina? Je bilo takvih situacija? Pa zapravo mislim da se nisam nikad našla u situaciji, znači ja prvo nisam tip koja odustaje, za mene ne postoji, mislim ne, ali onak kak ne, ajmo naći načina da nešto riješimo. Tako da možda jesam pomislila gle Zaka, ja se sad time bavim i rješavam nešto što možda s druge strane nije toliko ni bitno, ali si misliš, a zapravo ovaj posao pruža jedno krasno iskustvo prije svega. Često sam znala reći kolegicama mlađim, pogotovo kad su dolazile, rekao ovo vam je jedan život u malom. Ubrzani tečaj života. Zapravo puno toga prođeš u vrlo kratkom periodu i shvatiš kako nam je lijepo. Sa čime se sve ljudi zapravo bore. Tako da možeš, najlakše je odustati. Jel ima neki određeni trenutak gdje si onak rekla, sad je to krenulo, sad to ide svojim nekim tokom, neka velika prodaja ili nešto što se desilo, što ti je dalo onak vjetar u leđa baš? Ili to postepeno sve? To je zapravo, to je postepeno sve išlo i ništa se nije dogodilo preko noći. I imala sam ja velikih prodaja i malih, mislim i velika i mala prodaja jednako energije traži. Čak su koji put kompliciranje male, ajmo reći male, velike, ako to možemo uopće tako diferencirati. Ja se zadnjih, ne znam koliko, 5-7 godina sigurno bavim više ljudima unutar naše agencije koje učim poslu, tako da prelomni moment je možda bio taj kad sam shvatila da mogu sad, da imam dovoljno znanja, da smo već napravili određen posao i da mogu sad si ostaviti vrijeme koje ću izdvojiti da učim druge ljude poslu. Dobro, jako puno ljudi pita, zapravo smatra koja je uopće svrha agencije za nekretnine. Svi misle da mogu sami prodati nekretninu. Zašto postoji onda agencija za nekretnine?
Pa mislim, možeš si sam zub popraviti, ali ipak ideš zubaru, jel? Dobro. A mislim, pisala sam ja čak i članak o tome, baš kak svi smo mi danas, ne znam, trebaš pofarbat zid, a kaj sad, pa pofarbat ćeš ga. Mislim, nema veze šta ti za to treba tjedan dana, majstoru pola, ne znam, 6 sati ili 8 sati, ti ćeš si možda upustiti u to. Mislim, općenito je problem našeg mentaliteta što smo svi najpametniji za sve i onda nam je teško platiti nešto što bi možda samostalno mogli napraviti. Međutim, pritom mislim da nismo svjesni koje sve posljedice, sa kojim situacijama se možemo sve susreti i koje sve posljedice zapravo neka kriva prosudba može donijeti. Kupoprodaja nekretnine je proces u kojem trebaš imati i pravnog znanja i biti stručnjak u građevini, danas statičar i sad, da, marketingu naravno i sad teško je, ne kažem naravno ljudi to mogu sami prodati nekretninu, ali koji put mislim da dobro je bitne stvari i bitne odluke podijeliti, propustiti da te vodi profesionalac kroz njih jer on zna s čime se sve možeš susresti i možete upozoriti na potencijalne probleme kojih ti možda u ovom trenutku nisi niti svjestan. Nije problem kad sve ide lako. Da, kad je dobra nekretnina na dobroj lokaciji, još ako je ok postavljena cijena, onda je... Jednostavan kupac, sve ok. Ali koji put se dogodi situacije koje stvarno ne možemo predvidjeti. I onda to završi u konačnici kao neki spor. Da, puno ljudi misle da je, ne znam, sam se stavi na oglas nekretnina i ona će se sama prodati, a to baš i nije tako. Po čemu se onda operete razlikuje recimo od drugih agencija, što opereta može ponuditi, a možda prodavatelj na tržištu sam ne može? Strategiju, znači strategiju prodaje. I to je nešto što nije samo staviti nekretninu na tržište da bi se ona stavila. Znači sa nekretninom treba raditi, treba ju znati predstaviti. Međutim, treba čuti i tog prodavatelja šta on u stvari želi. Jer ako to dvoje se ne spoji, teško će doći do kupoprodaje. Znači ako prodavatelj ima realne želje nekakve, ili ne samo želje, nego ima nekakav plan i cilj šta će kad proda nekretninu, onda ćemo vrlo lako naći put do rješenja. A ako nismo 100% sigurni, ako se tu javljaju neki strahovi koji su često prisutni za vrijeme kupoprodaje, onda je to malo kompliciranije. Sad ono vruće pitanje, čitao sam neke komentare, zovu agencije za nekretnine lihvarima. Sad, zašto ljudi misle da su agencije za nekretnine zapravo, ajmo reći, lihvari? Pa zato što, mislim, ne bih sudila o drugima nikada. Mislim da je tržište dovoljno veliko i da svatko može izabrati ono što želi. Znači, onaj tko želi raditi s agencijom, može raditi s agencijom. Kod nas još uvijek je to posloženo na tržištu na način da ljudi prodaju preko agencije, ali isto tako prodaju samostalno. Vani više manje prepuštaju posao stručnjacima. Tako da, tržište je slobodno. Ako želiš posao odraditi sa partnerom koji zapravo zna, jer mi smo u tom poslu partneri, jedni bez drugih ne možemo, znači ja ne mogu prodati nečiju nekretninu ako on to ne želi, onda u tom slučaju tako i pristupamo. A sad oni koji to ne žele, nek se snalaze. Kako puno ljudi, dosta ih je kupilo recimo nekretninu s nečistim papirima preko neke agencije. Kako je to uopće moguće? Zar ne bi trebale agencije štititi na neki način? Ne bih ja rekla da je jako puno toga. Uvijek postoji šansa da nekome nešto promakne. Mislim, svi smo mi ljudi i greška se naravno može dogoditi. Međutim, na tržištu isto tako postoji razlika kako ko radi posao i na koji način. Znači, ono što mi pružamo, ima tu odgovornost agenata, ali isto tako ima odgovornost i vlasnika koji, pitanje je šta je prezentirano i na koji način. Znači, danas je puno jednostavnije. Danas je gruntovnica transparentna, znači ti pogledaš na internetu zemljišne knjige i više manje možeš vidjeti kakva je situacija, osim ako ti nije stan, ne znam, u knjizi položenih ugovora, pa onda moraš imati malo više znanja da provjeriš tu cijelu pravnu priču. Međutim, kad u našim početcima digitalne gruntovnice nije bilo, znači mi smo morali ići fizički tamo, provjeriti da li su bili upisani tereti ili nisu, nismo 100% bili uvijek sigurni. Tako da, rekla bih da su to nekakve situacije neke iz prošlosti. Danas mislim da više nije tako. Jesu li agencije u sukobu interesa? Često puta, kako znam pročitati ove komentare, vi morate zastupati kupce i prodavatelje. Što ako dođe do nekakvog sukoba interesa oko cijene, ovom spustite, ovom podignete cijenu? Mi posredujemo, znači ne zastupamo nijednu stranu.
posredujemo u svrhu znači, dogovaranja zajedničkog posla. Niti ja mogu nekog natjerati da proda po određenoj cijeni, niti u drugu stranu da plati neku cijenu. Dakle, tu se mora doći do win-win situacije. Znači, ono što mi radimo, mi smo kao jedan medijator između dviju strana gdje nalazimo zapravo nekako rješenje s kojim će obje strane biti zadovoljne u konačnici. Jel? To je cilj. Tako da mi ne zastupamo nikoga. Aha, ok, onda je to bila. To je Svi nesporazum, da. Da, često ljudi kao kako možete zastupati jednu i drugu stranu. Znači mi ne zastupamo, to je samo krivo tumačenje nečega što u stvarnosti nije tako, ali često isto tako je situacija, pogotovo kod nas u agenciji, da imamo dva agenta koje zapravo surađuju u istoj kupoprodaji, pa onda možemo pričati tu svako brani interes svoje strane. Zapravo spajate dvije strane radi postizanja posla, da. Dogovora, da. Mnogi su očekivali da će cijene pasti nakon pandemije i potresa, to se nije desilo. Kako se stanje onda na tržištu? Pa znači po statistikama koje mi imamo i vodimo zapravo su cijene na razini prošlogodišnjih, tako da se nije ništa tu značajno dogodilo. Generalno, mislim, niko nema staklenu kuglu da sad može reći šta će se događati u budućnosti. Ali ono što je činjenica je da, s obzirom da je bio potres, određen fond stanova zapravo unutar grada je nestao trenutno. Znači, on nije više na tržištu ili nije toliko tržišno interesantan. Tako da, onda s druge strane pak imamo stanove koji su bili u najmu ili koji su se možda prodavali, gdje su onda ti isti ljudi koji su živjeli u stanovima u centru su preselili. I taj drugi dio priče je popunjen. I šta se sad dešava? Zapravo mi imamo određenu potražnju na tržištu, a imamo manjak broj nekretnina. Do diferencijacije je došlo sigurno i dolazi unutar određenih kvartova po pitanju cijene. Naravno da ne vrijedi isto novogradnja ili neki stari stan u nekom kvartu koji možda nije u tramvaj zoni. Ali sve ono što je u lokaciji tramvaj zone i sve ono što je novije gradnje je danas jako interesantno. I dok god je potražnja velika, nema razloga da zapravo cijene padnu. Da, znalo se desiti da stari stanovi zapravo postignu cijenu nekih novogradnji. Kako je to uopće moguće? U dobrim zgradama, na područjima gdje nema druge opcije, onda je to jedina opcija za one koje žele isključivo znači, kupiti nekretninu na toj mikrolokaciji, onda su spremni platiti i nešto višu cijenu. No. To je realnost. Zato što grad se širi. Znači mi sad pričamo o dijelovima grada koji zapravo su definirani, gdje možda nema toliko više prostora za gradnju. Koji su sad neki vrući kvartovi? Gdje ljudi najviše kupuju sad? Sad trenutno. Pa, mi poslujemo na području cijelog grada, tako da nemam, ali ajmo reći da se ta zona šireg centra proširila. To su ovi kvartovi koji su relativno blizu centra, ali su zapravo novije gradnje, postoji armirano betonska konstrukcija i to je nešto što onda privlači i kupce. Tramvaj zona je i dalje najbitnija stvar ili nije? Pa tramvaj zona je bitna, da, ali isto tako s obzirom na pandemiju i cjelokupnu situaciju i evo sad opet nam se dešava da ko zna šta će biti, neće možda biti lockdown, ali nekakva poluzatvaranja su u procesu. I imamo povećan interes zapravo kupaca za kupnjom kuća, odnosno životu u kućama. Sad kuće se naravno možda ne nalaze toliko u zoni centra ili šireg centra, odnosno imamo te neke mikrolokacije, ali ono što se sad definitivno pokazalo kao interesantno to je ovaj nekakav rubni dio grada gdje ljudi ipak imaju određenu prostor da izađu van, da imaju malo prostora oko kuće, nije sve toliko zbijeno i tu se vide da bi nastavili svoj život. Ne? Tako da smo mi apsolutno nakon tamo tijekom ljeta imali dosta veliku potražnju za kućama i sve što danas... Ili prizemlja sa vrtom. Ili prizemlja sa vrtom, da. Dobro, i koliko ima agenata sad? 25 u opereti negdje? Otprilike, da, evo. Ti si nekak prva fronta na koju dođu novi mladi agenti. Kako znaš, jel imaš neki hint ko će biti dobar agent, ko neće? Pa možda ne baš odmah, ali s obzirom da radimo edukaciju, pa onda kroz edukaciju uvijek netko iskoči. Da, imam onako, posjetim, ovaj bi mogao biti dobar, pa onda si zapišem da vidim da mogu pratiti jel sam pola ili ne. Ali da, obično da osjećaj ne prevari.
Tako da. Je moguće da neko dođe kao i ispostavi se da nije možda za taj posao, ali kroz neko vrijeme se transformira i bude onak top agent? Jel se to desi? Ili ne prođe uopće onda prvu tu fazu neko? Jel mu daš priliku, recimo, ajde? To je sad trigger. Pa gledaj, znači, da, svatko tko želi, ko pokaže interes prema poslu, da apsolutno ćemo mu dati priliku da se i okuša. Sad za neke ljude ja mislim da mogu, ali oni drugačije misle, pa nam se tu možda ne mećaju interesi. Ono što je bitno je da zapravo imamo sa druge strane feedback. Neki ljudi, da, bila sam skeptična. Onako možda prvi dojam mi je bio ok, to će biti top prodavača, zapravo uz puno rada, truda i želje su skočili kao jedni od boljih agenata, tako da nije uvijek sve u tom prvom dojmu, jer ima tu puno izazova kojim se agent susreće recimo u prvi godinu dana svoga rada, gdje onda ima puno izazova i puno izgovora zašto možda ipak nije za taj posao, ili s druge strane pokaže onak dodatnu želju i motivaciju i skoči. U kojem vremenskom periodu se nekak vidi? Godine dana. Godine dana je potrebno. Zapravo možda čak već i ranije. Čak prva 3 mjeseca su dosta bitna jer uopće tad dobe ideju. Jer sad ko misli, kao šta mi radimo? Kaj otvaramo malo vrata, pokažemo nekretninu i to je to. I svi bi radili taj posao i super je zarada, jel tako, za ništa. E sad, baš to i nije tako. Ono što ja volim reći, nismo mi samo prodavači, mi prodajemo nekretnine, ali to je na zadnjem mjestu. Prvo radimo s ljudima i onda zapravo taj proces rada s ljudima je nešto što koji put bude preteško određenim agentima. Imali smo jednog dečka, super je bio, znači stvarno je počeo super i raditi i prodaja mu je krenula odmah, međutim bio mu je preveliki pritisak i jednostavno nije mogao podnijeti tako veliku dinamiku, znači tu veliku komunikaciju, zapravo puno komunikacije sa ljudima, razne situacije, životne i hemijsku, jednostavno to ne mogu. A imaju super rezultate. A koji su onda neke karakteristike, vrline koje bi trebao imati agent da bi se uopće prijavio za posao? Pa, bilo bi super kad bi imao neke kad bi znao prodajne vještine, mislim to je već neki plus i da bude onako. Ono što ja uvijek kažem, ne moraš biti super upadljiv, jer ja nisam takva, znači ja kad dođem negdje nisam, samo zatajna sam i onak neću se istaknuti u masi, znači ne moraš biti, imati nekakve posebne vrline i super upečatljiv, niti u nastupu, niti u komunikaciji. Međutim, ono što trebaš imati, trebaš se uvijek sjetiti da imaš 2 uha, 1 usta, znači da znaš slušati, da osvijestiš koje su potrebe tvojih klijenata, da imaš prodajne vještine u smislu da ih znaš prilagoditi, tako da trebaš biti i psiholog dobar i imati vjere u sebe. Bez jasnog cilja, naravno, šta želiš, isto tako i nekakve vizije je jako teško, jer onda kad si u nekom downu je jako teško se možda motivirati i napraviti neke stvari koje bi trebao napraviti. Tako da, evo. Dobro, za sad imate samo jednu, Opereta ima jedno sjedište u Zagrebu. Planirate li se nekako proširiti negdje kroz Zagreb ili možda i dalje? Pa, uvijek postoje određeni planovi, ali budemo vidjeli naravno da projekti i tržište diktiraju neku dinamiku. Sve što radimo planski i ne zalitavamo se u neke projekte, tako da vidjet ćemo, nije isključeno. Dobro, Opereta je jako velika. Mene zanima zašto se niste proširili recimo možda na van granica, recimo Slovenija, Bosna, Srbija, jel to ima smisla uopće? Ili to možda preraštrkano, onda nije više fokus na Zagrebu recimo, da ima dovoljno posla? To je uvijek triki, zato što za sad je posao tako postavljen da funkcionira, da smo ga posložili da funkcionira sa nama. Sad ovo već pričamo o nekakvim franšizama ili mikrolokacijama koje nisu isključene isto tako. Ako se pojavi ta potreba na tržištu, ako osjetimo ili ako nas povuče neki projekt, zašto ne, da. Dobro, supruga si, majka si, kako usklađuješ svoje vrijeme privatno, poslovno, kako to ide kod tebe? Mađioničar sam, koji puta. Kako ti izgleda jedan dan? Joj. Bolje da nisam pitao.
Nisam sigurna. Pa da, zapravo to je jako izazovno. Velika je razlika između moje djece, pa je to zapravo velika prednost i nedostatak. Dan je vrlo dinamičan jer da, djeca imaju svoje potrebe, a isto tako i opereta je jedno moje dijete, tako da i tu puno energije ulažem. Sad, dobrom organizacijom i servisom koji imam sa strane, baka servis i teta servis, tako da. To je jedini način. Evo. Jel imaju djeca neke želje da bi postali agenti za nekretnine, jel već sad razmišljaju o tome, jel ih to uopće ne privlači? Kako moj telefon često zvoni, tako se moj mali, koji ima sad 5 godina, javlja. Jedna subota ujutro je bila, ja sam nešto, nisam bila pored telefona i on se javlja i kaže: dobar dan, dobili ste Jelenu iz operete, mama se ne može javiti, samo sekundu pričekajte. Tako da ne znam, reciti meni 5. Tako da, pričekajte molim vas. Rekla sam još malo pa ću se moći javljati kod tajnica. Da, super. Dobro, a što onda u slobodno vrijeme? Što radiš u slobodno vrijeme? Što radim? Pa, putovala sam. Ko je slobodno vrijeme? A da, ko je slobodno vrijeme. Pa dobro, evo, nekako se trudim, u stvari slobodno vrijeme, to pričamo o vikendu, provoditi sa obitelji. Najbolji odmor je kad odemo negdje van grada, u šumu, šetnju, neki putovanja, dobar restoran. Iako se možda ne vidi, ali evo ja volim dobru klopu, dobro društvo, tako da, apsolutno, ili na neko putovanje. Sad, u ovom trenutku otkrivamo Hrvatsku, evo. I što opet nije loše. Da. Za kraj, koja bi bila poruka kupcima koji trenutno kupuju stan i prodavatelji koji prodaju? Je li uopće vrijeme za kupnju i prodaju sada? Pa, mislim, uvijek je vrijeme za kupnju i prodaju kad imaš potrebu koju moraš, odnosno problem koji moraš riješiti. To nije odluka koja se donosi preko noći, tako da predlažem da se kupci i prodavatelji koji su sada možda u procesu promišljanja, razmišljanja da bi kupovali ili prodavali nešto, konzultiraju sa stručnjacima. Jer oni će im zapravo znati reći koliko su njihove želje realne i koliko je to i u kojem periodu provedivo i izvedivo. Jelena, hvala ti što si bila moja gošća. Ja ti želim puno prodaja i sreće u poslu. Hvala tebi.